언제부터 가나안을 주겠다고 약속했습니까? So when did Abraham echa प्रतिज्ञा asinan kanan desu ye inji. 창세기 12장 아브라함 때부터 약속했어요. God promised from Genesis Mahapur parmane hasi adi pustak baru perlu Abraham someta. 내가 이 땅을 너와 네 자손에게 주리라고 약속했어요. Mahapur parmane hasi ida samingi he enganami bangso ke he inji. 아브라함의 자손들의 땅이고 이스라엘 백성의 땅인 거예요. it belonged to the Idi descendants. Abraham bangso ay macenya na Israel bangso ay macce idi. 과 꿀이 흐르는 땅이에요. It was a land Ibu mikriya wangi le macce. nak 자손이라 키가 Sama somosya anai ambati nor onak denga hanya rakyasa le maceri. 12명을 보냈는데 10명은 이야기하기를 Mosa baru jana donga panditi sama doso donga ena jvesteri. 그 땅 참 좋긴 좋은데 हाँ भूमि नहीं माने 사람들 너무 커. but the people are there. मनसी काजा काजारी Hey, if we go in, ए मारा bahana चे मारा हाने यका 힘을 더 길러서 들어가야 되는 게 아니라 so the land of kanan desala e badi ana jela e pante ki mirum haje ladi deri 속을 의지해서 महापुरते परमण आशा ना महापुरते परमण आसाइट ना मिrum haje ladi deri same with legubria kala hi e 안 지어서 들어가는 게 아니라 it's not like you go to idan te ka je miru चे papo kala der ki milu pro hajeri 하게 했습니까 안 했습니까? but sama jisu minge dharmi ko पवित्र की हाज inki 로마 4장 25절에 in romi Romans pustako 4 pad 25 pad 예수 우리 범죄함에 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시며 사랑 e jisu ma papo ta ki hati jana mangi dharmi kunje leka kel ta ke vende ningiti for our justification. 여러분 예수님 왜 십자가에 못 박혔습니까? Why jisu was ente Jesus kurso ta hati hi 왜 죄 때문에 못 박히셨고 he was eve ma papo ta ki kurso ta hati hi 부활하셔서 뭐라고 얘기합니까? and then idan orto vende ninga na mangi ena je besiani 예수님 만약 이 문 열고 들어오면 여러분한테 뭐라고 얘기하겠어요? if jisu Jesus dhara de chana opened bitra door jana walks minge in, ena what je would he besiani tell you all? 너 의롭다 miru dharmi kon teri